Madeshimamba ha Adom TV de yedru no Kasiebo Tau At me amede kase ne som midin eduokatachi eje sikapa afei nsem no entwemu eni osofo hwensuo ene ahonedi nsem eso Cecilia Benadapa nsem bia wode atodwa ene se ha adwen pa ye wo se de Ghana ban ne mpanyifo de omusika ehye ne mema mo hwese galamse obetimi etu ase wo man mu asa sika no so no obetimi aboabo no na nkampotudwuma wode yedi hodwuma ya ye nhyehyaya yaji mbosia ye pese de ye nsuo ema adehye eno se ye nsuo no na nsuo no source no ya polu tu na na se e galamse agumu a na ye koya na ye bae sebe esa watu ewo galamse so yi ena ho petesa eka na ban sign bo ema asrafo ne police for eco round ye jai galamse ne ya sa kwan ya ye fa so entaye bosia no ye betumi de aye kwan yento akase ne so na afie mfie ni entre nsɛmfoforo emu na esan so my Ghana mu no ene ade bia obeto bia dwampo na abekɔ a ye de bibia hye wo bemedema on nti no ɔsoafa wo no eye obobo no mantam ne mu enso ba beka se kyese Ghana de hye sankofo hwe ye ntikwanti esanko ye chi na ye nwura nka ye didi dwuma ene adwane obeto kra ne de gu nwura mu anasa haban mu ade ama on ye san so enkofa ebe tuwe ni usa nti adwane a obedi no na ya tele de atoso ayesi open mu ana ya tri beans ana ya tri pan ni nyina na ko plastic waste so na we bi o na ko sa ko ba na o sa na we di they are trying to eliminate the plastic waste se me no ka sa ko Germany baby o ha mo ton pro dia haba ni ko e de papa they are changing almost that team Rodia Habai ni Kudua Habaya na yetiti aduane kumu a sese ya ko atwene no afie ni entra sentimentam ne mu ne yenko obuase na director no ehwe environmental protection agency no so ewo obuase prepare ada kwa Adom esoso e de to ya de suafo mu osuapon ahodo mu se nimde o makakwaje osuapon no mbomodin a na ebimfa bibi ntumi mbra na eye mbra na se rubber ididi djuma ewo man mu no enyi emfiri ho Ye Ghana asesi na enema ye de yankata ho eduduradura nema ho no aye friend packaging materials no dodo na ye plastics o pharmaceutical industry plastics na ye use obi yetopa ya ye enurunura ye nyina ye plastics na ye de kata ho edi de me pagire ni se ye university fo no obo pe kwa fofora ye betimi ye nya kwan so de de ade ade ye be package ya enko use plastics bi o ni krache wo eye gomwa Solomon da kokwam make say ne so bo afupa ye isanse wo kire dia Tonasco stone quarry for mu dwumadi a wodi e won patani mu no nya se so mo tumi krata akra nti se make say wo de ya anwaka ana say mbura ka akwakɔsi wo no ma wo kire se won pene e mo mu dwumadi e wondi ya listen to in the Tonasco woni permit to operate and QDF na when na waji to me there eno na yenye na yamfa part of the QDF no infantia wo business operating permit no yesha se no wa apu wo tiri amaju wase won pede wonye nsemi so mejina na no pe kase no medie simidin eduokatachi eje sikapa